رخراوا لبورینا نافدولتی امنستی انترنشنال ده راپورتا سالانه خوادا جاراکادن حکومت رما کلوسانه به بمپیکرنا ماف مروفان و ریگری کرن و گف کرن لسر رجموانان تهمت بار کرد. لگوری راپورته او میدیاکارو چالاکوان سیاسی که رخنه لپارتا دموکراتا کلوسانه دگرن راستی گفانو و صفکاتی بوینه و هنده کشوانجی لو لیره هاتینه در کرن. اما جپی که جکر چه پیشکفتنک ده و کلینا کیسا کشتنا رجموانان وان کسان نهاتیه برچاف کرن کت سالا در باز بوده رخنه لدست حالاتا کردی گربونو و راستی سزه بوینه. هر ده راپورت دا بحثا دوسیه کشتنا رجموان وداد حسین هاته کرن کل روژا سیزه آبا سال 2016 لیدو که هاد بو کشتن کل گوری راپورت لشه وداد حسین بریم پی و بونو و او یکی جی آماجه بوه که هاتی اشکنجه دان. هر لگوری راپورت کسوکارن وداد حسین بحثا ویکی کریناک و کریوان بریان هاج آلی آسیشا دو که و لیپرسین گل ده هاد بکرن و گفا کشتنه لی هاد بکرن. پشتی دو روزانجی جه کشتناوی دست هلادر هرمه راگ هم بو که دست به وکولین کرینه لحیا داویا سال 2016 چه تشتک نهاتی اشکرا کرن. ده بشکا دنا راپورت دا رخروال بورینا ناف دولتی او یکیجی برچاف کره که آسیشو هزین اولاکاری به هزاران گمالی کرینه ترور دست سر کرینه که پرانیاوان کرو و ظلامن عربین سننه. روژا تشینای کما سال 2016 برپرسن هرمه راگ هم بو آسیشا گشتی هرمه 2801 گمالی کرین ترور دست سر کرینه. لگوری راپورت او دست سرکری چندین بمپیکاری برانبر و هاتینه کرن. بونمونه روانه کنوانه بو دادگه بوهیامک زاف هاتیا پاش خستن. هر وها کسوکار وانجی بوهیامک زاف به بش کرینه جه سردان کنوان. هر لگوری راپورتا امنستی باسیما درویش که رزگاربویا که دست داعش بو لباجاروک زمارو پشتی کنترولکنوی باجاروکی جالی پیشمرگی و دیمه آبا سال 2014 دا به تهمتا کشتنا 3 پیشمرگیان هاد بو دستر کرن بیکو بهتا دادگه کرن. اوجی جبلی وی که هبونا پارێزەرێ تایبەت بوو wêjinê hatiye radkirin. Her lê ser wê dûseyê amajepeyekê jî hatiye kirin ku hêzên ewlekariyên herêmê rêk nede vekulîneka serbexwe derbarê eşkencedana basî me bihête kirin. Piştî destserkirina wê ji aliyê asayîşa giştiya dûkê ve. Derbarê vegerandina awareyên a kincên herêmê bû deverên xwe Amnesty bêjtin. Pêşmerge û hêzên ewlekarî rêgirî kirîne lê vegerandina dehan hezar hewletên Erebî bû deverên kontrol kirî. Eva bucara êkemîne rêxirawa navdewletî hikûmeta herêmê tuhmetbar dike bê binpêkirina mafê mirovan û rêgirîkirin û gefkirin bû ser rojnamevanan lê hikûmeta herêmê navaroka gelek ji wan raportan red kiriye.